Ngipdiang sengapa episode sin share ke MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke kubor ke bang yok tak sengi kedai Sepang. Daniel bat usim Nebuchadnezzar. Daniel bat usim Nebuchadnezzar. Daniel ulet hok ya ke nega kitab. Ha ke sepak senam ke bah Henry. 6th century BC. Daniel udai usamlah Hebrew. Ubana Israel. Ula ringbrau ya uda usim Nebuchadnezzar. Hakapor sensyar u Jehoiakim. Ha kesenem sanspa praposan BC. Uju pule ha Babylon bat kipara samla jong u. Daniel u pule ha ketakapor yaki subject language and science. Hakapor keba udang pule. Ubam tang ujhur bat ke bat ju bam dok. Kumta ulang ubestat bat ubekoj bekiak kerat. Hakasnem ke baar ke jing sensyarus im Nebuchadnezzar. Ula pok sniu. Bat amdon ubala ban batai ya kata ke jing pok sniu. Kumta us im Nebuchadnezzar ula sengau bahae ia u Daniel. Bala kentiu ya u kum uhe hakatenat saintis. Henry hadin ke jing yap no jong u Nebuchadnezzar. Hausnem sans pa nripu RBC. Daniel ula no ya ke kam jongu. Naga daw ke jingkela ke sorkar. Ha ke por besensyar u Belshazzar. Hanrai lekat taru la penyok biang ha u Daniel. Kum u governor. That chief governor. Kata hadin ba u Daniel ula batai ya kidak jingthok. Bami tangga keti ke baong. Mene tekel ufarsin. Kabamut labenta ya ke hima jongme. La ai ya ka hakimit bat ki Persia. Mene kamut ublai ula khenye ki hima jongme bat ula penuai ya ka. Tekel kamut la thau ya me ha ketara jur bat la shem bameduna. Peres kamut la benta ya ke hima jongme la aiti ya ka hakimit bat ki Persia. Ngila ban shem na kitab u Daniel. San galanong dekat ke baar penriu hadu ar penyo. U Daniel ula ne hagane ke kam hadu ke por jing sensyar u Darius. Bat us im Cyrus jong ke Persia. U Daniel ude usamla ubahok ubastat ubala ban syania hakikam baro jong ke hima. Ya u Daniel lajit kerpang. Bat layada da ublay. Kat hadu ba ulak banthok ya kene ke kitab u Daniel. Ke kitab u Daniel ke kentup ya ki jing ya thuk lepa prophetic dreams bat ki jing yo ipau visions bat kato kat ne ki history. Kai ke ba u Daniel u batai ya ke jing phok sniu us im Nebuchadnezzar kalong ya ki sau teli ki hima bakrau ki ban sahab. Hagaba u Nebuchadnezzar ula khuslai baha kamut ayu kata ke jing phok sniu. Amdon syuk ki riustat ke Babylon neki Khaldi. Ki balak ban batai ha us im ya ke jing mut ke jing phok sniu u Nebuchadnezzar. Kat hadu balami ke hukum ban penyap no ya ki riustat. Kentup ya u Daniel bat ya ki paralog jong u. Haba u Daniel uletip ya kata ke khubor. Ula lej sying bat pentip artat syiki paralog jong u. Kum u Hanania, u Mishael, bat u Azaria. Kine ki saungut kila duai kerpat ha ublay ya kata ke jing bukre. Habala dep ban duai ublay ula penpau ya ke jing bukre ha u Daniel. Ha ke jing itu pau menmet. Bat u Daniel ula kerkhu ya ublay ke benang. Kumno u Daniel uong. Long bala kerkhu ya ke kerteng ke jong ublay hala kerta.
Namar ka jing start bat ka bor ki long ki jongo. Upen ke lama ya ki por bat ki ayam. Upendo ya ki sim bat uthong ya ki sim. Ai ka jing start ya ki bastat bat ka jing tip ya ki badon jing shampang. Upen pau ya ki bajeliu bat ki bare. Utip ayu don hajing dum bat ka jing shai ka chongsa lembado. Ngai ngo ya me bat ngai yero ya me a blai ki kpa jonga. Ubala ai hanga ka jing start bat ka bor. Ubala pentip hanga menta ya ka bangi lapan na me. Namar me la pentip hangi ya ka ne ka kam usim Nebukadnezar. Daniel gulnong baar dekat baar puwe hadu ar pulai. Hadin ka jing duai u Daniel bat ki parlok jong u Daniel ulalai ong. Wat penduk ia geriu stat ke Babylon. To ya lam ya ngah hakmat usim. Ngan pen i ha usim ya kata ke jing batai. Ha kata ke por usim Nebukadnezar. Ulabu kerteng ya u Daniel da u Belteshazzar. U Daniel Belteshazzar, u ong ha u Nebukadnezar, don u blai habneng u bapen pau ya ki jing bukre. Bat ula pentip ya u Nebukadnezar sim ya ki ke ban jalong ha ki sengi ki bakado. Te u Daniel ula batai ya ki jing pok sniu u Nebukadnezar kumne, u ong. Me kos im me yo ka dur blai bakrao, ka dur blai ka bahet. Ki jing teng shain ka ba itanat tam ka yang hakmat jong me. Ka dur jong ka ba isyur kai. Ka klik jong ka daga ksiar banala. Ka syadam bat ki sangti daga rupa. Ka kpok bat ki lebong da kernong. Ki kejat jong ka daga nar. Ki slak jat shibenta daga nar. Shibenta daga dau bertha. Bat ula penluet yaki. Kumta la penluet lang ya ganar. Kedau bertha, kernong, kerupa bat kaksia, bat kilalong kum ustad, haki kentem keba porliur. Kal kalakit no iki, syam la syam jakashu iki. Te uta umau ubala syok ya kataga dur blai, ula kelalong kum ulum bekra, bat ula dap ya kendau bara. Daniel R. Kedekot kebelai huwe hidup lai pusan. U Daniel ula batairu haus im ya kedur kata ke belai tau bahet. U Daniel u ongkum ne. Me kos im. Melong us im kis im. Ha uba ublai ul ai hame. Ke hima, ke bor, ke jingklain bat ke buram. Melong kata ke klik siar. Tehadin jong me kan mi sekawaipat ke hima. Keba kampok ya me. Bat sekawaipat ke hima keba dagar nong. Keban sensyar halor ke kendau. Keba sau ke hima pat kan klain kat kenar. Kenar ke penluet bat job yaki ai baro. Kumba meyo i ki selajat shibenta daga nar. Shibenta daga dau bertha. Te kumta shibenta ke hima keba klain. Shibenta ke hima keba telat keba syeroin. Ilaban Syam Daniel Arnong gedekot ke balai penriu haduk sau pulai. U Daniel u betai syu u ong. Te haki sengi jong kita kisim. U blai ke beneng. Un penyeng ya ke hima. Ya ke ba anam penduk lano ro. Lamne anam ino ya ke jing sensyar jong ka haka waipat kejat penriu. Henrai kan penluat bat kan bamdu ya ki neki hima. Baro batkan yaisa bom jukut. Daniel R. Sao. Tekumta ke jing pok seni usim Nebukadnezar bat ki jing batai u Daniel. Ki thau ya ki bor ki hima sensyar ke neka pertai. Ka bakelon ke wai hadin ke wai pat. Pateng la pateng benriu. Tekat hadu ke jing sensyar beriu ki ba menta. Bat
kejing sensyar usoi tan lai snem shiteng. Kin sekut kin sawai no. Te komta hadin kine kejing sensyar baro. Ublay un penyang ye hima jong u. Hang ne hapurthai. Si hajar snem. Bat kan yai sa syagi pom jukut habenang. Bat day ha kata kapor kan urlong. Kejing duai utrai ke baong. Wan ke hima jong me. Long komon jong me. Ha ke kendau kumba habenang. Ila ban syam na Gospel Matthias. Kanong ko ban riu khat baspau. Kumta haduk ke si hajar snem ha kendau. Kan long kum habenang. Balai. Namar ke purthai. Kan dap da kejing tip. Ya utrai. Isaya khatway kat ke bekandai. Ublay da kamta ke burom ke jangu. Amen.